大家平安，jauh-jauh tu sua kadam naman namakai tinana solivat. Saka tu sua kadam naman na urita supui na kaino cemas imazai tua sini pakalan te Yohan na turu. Imazai tua dusa sulatan, imazai tua ita kayan patu pitua kayan. 启示录2章1到7节。Vichikan na zoa sini pakizang tua kyokai I Episyo sa sekolah ni dari vavau maya tutsu zoa na dimajas pi kanavan tua zoa pitu vituan au saka dimavajava sa maka vichikadan tua zoa pitu kina sensen ta king papu sapuyan maya tutsu ibu kemelangakan tuasu kinudan tuasu rulayan tuasu ki adil au kemelangakan uta tu inika suna temezem kemayamayan tua nakuya-kuya cau-cau au nakiringawangasun tua zoa cau-cau singkaulan namen noa cemas ayaya kimaju saka inika singkaulan noa cemas pauli sasu kelangianga tu vensa-vensa tiamaju au makayasuna ki adil sasu kana serapaya masang tiaken saka inika suna na meremlak lakwa izwan masanita la uriku shikiriwan tianusun mabana zoa nekaanga zoa su kiliva ka namaya tu su kiliva ka sangasangasan manasika kipa enitu tu nama kuda su kiliva kainiana ka suna meremlak sasu kiumal tu su varum sasu pasusu tuasu sikudan ka sangasangasan pai nu inika suna mayata zoa saka inika suna kiumal tasu pasariu kikusu sazoain saku sorapi nasu papu sapuyana kemasi zoa itua tinizoanan lakwa izwana na masanita la so kakudan nangwa mavana zoa na pakan na kuyasu na rava setua zoa kakudan no marka kiparerain te Nicolas cau-cau diaken uta na pakan na kuyaken rava sota teya madu timuna izwa charinga kirandau taichua kai no tala paravasa na vava ka vivu toa maraka kiukai na masang tamakaya cau-cau uriku pavayan toa pichur toa shivarana keman toa zoa vangal noa shikavalalo ta kasyu ai paradis itari vavau ai求开诺什么新维奇给马在多启示录的2章1节到7节ai求林老将给你说不能个马路都说个daman sini putarwan 主诊断知道你的一切主诊断知道你的一切启示录给7间教会的诊断报告都是提出7个分析。第一，对基督形象的描述；第二，对教会的肯定；第三，给教会的提醒与纠正；第四，对教会的期待和要求；第五，对教会的警告与挑战；第六，对教会的呼吁；第七，对教会的应许与祝福。这提醒教会领导者不能只是一头栽进去拼命做事工，且不停下来反思，而是要从上帝的角度来看，
教会究竟有什么问题？教会有什么好？好在哪？而这些好不该只是自以为好，凭感觉说说，而是要有一套学理与机制，作为教会前进的指引。以佛所教会因为在亚细亚交通要道的第一大城，是一间领头羊的教会，而成为第一间被评鉴的教会。教会所呈现的红色数据，病症就是已经失去起初对主的爱心。因此，那位诊断以佛所教会的医生基督，开出改善体质的3个行动方案。第一，回想自己遇见上帝最初感动；第二，悔改调整自己的生活；第三，再去行起初所行的事。让我们给自己一个机会，也给别人一个机会，使上帝的荣光在我们身上彰显，能够照亮他人的生命。Cuma na sini papupi cerita nutin tu soal zaman-zaman ada tinana kemelan tua mana warung tua paskelang nua sema tanutin la tinana masih jua kapatagi ai cuaca salon na yang ata maling kapatagil ada tingerayan ada parumacai ai cuaca kisamula tayo tua cemat saka nakuya mariarim pasusu saka maya tamanata sivekan ka sangasan tua salon tua cemat saya kana pasemarau latinana ta kemedang latinana ta mapisur ayakana pasemarau tina mapolat atisuna tiakem saka tuso ka teman-teman asini paki nemenemita nujen你是否很想改变？请拿起一支笔来分析、记录，预备心来聆听圣灵的评鉴。Sinaya tanutin tu suaka jam-jaman aruta kinunumi sakala tinana pasusu tu sini pasamarau daya， 我们来一起分析，我们来一起记录，我们来一起预备心。阿拉曼达打出圣灵的评鉴，Sinaya tanutin saka改努力。主啊，恳求你让我带着谦卑来参与教会生活，使你的话语作为我悔改的起始。奉开始和终结的基督之名祷告，阿们。Mali tu so ka teman-teman nama katina misa selanga sumupu to kainwa semat latina tana taladet takamelang to varung no semasa kana po pichu latina na sulivan tu so ta kini adavan sianga tu so ni chubia wa ni chiwa wa orina makai tinana paalay latina na makai na sumakyo kai tu so ada ayakana pasamarau taja 平安